toga, pozdrav svima ljudi, znači ja sam Gamer ovdje i u ovom klipu, kao što vidite, tu smo u 6. levelu, smo stali, ima 9, znači to će malo će biti kraći klip i u sljedećem klipu mislim da ćemo, sad ću malo više da pričam, mislim da ćemo igrati Puppet Soccer i da nastavit ćemo u Super Mario. Idemo sad, ajde, tako ovo treba, postaje šešir. Dobro je. Ja mislim da ne bi mogli više, drugačije bilo kako sam ja probao, čak sam i vežbao pre ovog klipa da ne sramotim sad to kažem. Dobro, koji šećer bi izašao, sad se vraća, gdje se vraća? Gore. Ovdje smo se zezli, idemo na play. Od žabe neće ući. Sereš. Ju. Kako izašlo. Jao, sad morat ćemo morati još jače. Ajde. Ulazi u žabinu. Idemo bre. Ajde bre, idemo. 3 zvezde smo čak uzeli, 3. Idemo sljedeći level. Tako ovdje treba. Dobro. Ej. Idemo play. Kako ovdje. Jo, šta radim? Ovo prolazi tu. I play ponovo, ništa od toga. Ući u šešir, zaboravio sam. Ući u šešir, kad ovdje pukne. I da, to, 3 zvezdice, odlično. 3 zvezdice. Idemo next level, ako ima još level. Ja bih ga ovaj zadnji koji se neće. Eto zadnji. Treba sačekam, ja mislim na crveni šešir, sad ću ponovno vidjeti. Aha, ulazi žabi u usta. Dobro. To je bilo to od ove igrice Cut the Lupa, znači odlična igrica. Prešli smo sve levele, 18 od 27, dobro. Znači sljedeća igrica je rekao Puppet Soccer će da bude, biće Super Mario, biće Puppet Soccer Champions, ne znam, vidjet ćemo još, možda bude i Sports and Football, to ćemo da vidimo. Znači, mislim da ću Happy Wheels da snimam, da, FIFA World, ne znam da ću da snimam, ne znam da ću FIFA World da snimam. I šta još da kažem, FIFA World, možda ćemo odigrati neku tekmu, možda skupim koji se spekulu, znači mogu da prodam igrače. Što je bilo to od ovog kratkog klipa, vidimo se u sljedećem klipu, to će znači bude sutra, i da će bude Super Mario Part 3. Eto. Ostavite like, subscribe ako se video svidio. Ako nije dislike, znači neću to uvijek ponavljam i kažete mi komentar neku igricu da pišem. Da pišem, može da pišem će ja reći da ili ne, da li može da se ta igrica snima. I pozdrav sljedećeg klipa i uživajte.